Postoji još jedna dobra stvar. Od pre 2 godine država je uvela obaveznu registraciju svih turističkih agencija u takozvani centralni informacioni sistem e-turiste, gde svaki prodati aranžman mora da bude upisan u elektronskoj formi u sistem koji kontroliše država. Dakle, iz samog sistema se izdaje garancija putovanja. Zato je taj papir jako važan, jer kada dobijete garanciju putovanja, to znači da je to validno putovanje, da niste nešto uplatili u sivoj zoni ili u crnoj zoni, dakle, da to postoji u nekom registru. To čak može i da se proveri na sajtu Ministarstva turizma i omladine, u jednom delu, a nije ga teško pronaći. Dakle, vi možete kao putnik da ubacite jedinstveni taj broj, on se JID broj zove, jedinstveni identifikacioni broj, u pretraživač i izaći će svi podaci o vašem putovanju koji se nalaze trenutno u centralnom registru. I ako je to, znači ja sam siguran 100%, nema šta da razmišljam. Vi ste potpuno sigurni, vi se nalazite u evidenciji države i svi elementi su ispunjeni.